कारण बँकांनी आमकां हे केल्लें रिक्वेस्ट केल्ली की काही डेप्ट रिलीफ मायनीचे जे पळय बार्जी ट्रक उरल्या थोडे उरल्यात काही टॅक्निकल रिजनामुळे ते मातशे फाटीं उरले तो पर्यंत स्किमीची पिरियड सोंपलो अशें ज्यांच्यांनी त्या वेळार अर्ज केल्या ज्यांचे अर्ज एप्रूव जाल्ले पण स्किमीचो पिरियड सोंपल्यामुळे ताका इम्प्लिमेंट करपाक येना किंवा ज्याचे अर्ज टॅक्निकल रिजना खातीर भायर पडलेले अशा हांच्या खातीर स्कीम डिसेंबर 2017 पर्यंत ओपन केल्ली आसा. एक्चुअली ती ओपन केली गेल्या 2 आठवड्या पयलीं पण आयज कॅबिनेटान ताका एप्रुवल दिलें. दीस इज नॉट फॉर न्यू एप्लिकेशन एट ऑल. पयलीं हांव मेकिंग इट वेरी क्लियर. दीस इज टू ओनली ensure that those people whose application was mid stream and could not get benefit because the scheme ended. Even Rejected technical reason खातीर review करतले. If that it is only because of some technical reason, it can be condoned. Not for reason where it is not eligible. दुसरो निर्णय तो एनिमल हजबेंड्रीन भितर 18 कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसचेर पोस्ट भरपाची परवानगी खात्याक दिल्या. सो दॅट द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स फॉर वेरियस एनिमल हजबेंड्री कॅन बी कवर्ड अप. एक कॅसिनोचो निर्णय एज प्रॉमिस्ड बिफोर डिसेंबर वी विल बी टेकिंग द फायनल कॉल ऑन कॅसिनो. सो द मिटिंग्स वील स्टार्ट समटायम इन द मिडल ऑफ ऑक्टोबर. इन द मीन टायम तांचो पिरियड जो आशिल्लो तो सोंपतालो म्हणून तांकां सो मेनी एक्सटेंशन जालें. दॅट इज ओन्ली बिकॉज that is the time we require to take the decision. Kerala extends so many, but I don't think I require 6 months. By December as promised, we should be able to come out with a main policy. टॅक्सीवाल्यांचो विशय फुडल्या आठवड्यांच्यान स्टार्ट जातलो. त्यामुळे फुडल्या आठवड्यांच्यान टॅक्सीच्या संदर्भात देर इज नो ऑप्शन टू स्पीड गव्हर्नर. इट इज अ लॉ. Incentives to encourage investment scheme 2017, a basic umbrella scheme for the industry and service, in certain cases service industry, including ecological oriented hinterland tourism. There are 2-3 advantages. There is a task force formed under this committee which will decide the subsidy, and up to 10 lakhs the subsidy can be sanctioned by director industries, up to 20 lakhs secretary industries, about 20 it will come to the government. When the subsidy is sanctioned, now this is most important, it will be paid through a bank account maintained by director industries, joint account. The legal issues, who will operate with that has been taken care. The importance is money from government treasury will go to that account as a lump sum. समजा 30 कोटी हांवें दवरले, 30 कोटी थंय वर्साच्या अखेर पर्यंत 30 कोटी पावतले.